8 dana? Od Ne, nedelje? od nedelje. 10, 11 dan. 12 dan. 11 sreda. Na Kanadi, Javno. Povika A, u ruku me nosila. aha, čekaj. Ja mislila da Danijela ti nosila, ja ovo. Danijela kubica sjela ovdje i... Na tebe vidjela se noge bona, mislila sam hajde stopalo joj malo i... Danijela, gdje nakon se? Da, sjeli. Ne znam. Hajde snako, evo snako. Ništa ja, ništa. Dobro. Super je ona izgleda, super, kako je ona bila u nedjelju, Ja ej. slušala u licu, sam nije... Dobro, znači na majku. Jel te boli kako kad se pritiskam? Ja sam gruba, znaš. Ja sam ti gruba, ja to nemam pojma. Ne, sam da grubi seba. A ja, kad sam ja drugi, onda da nema. Ti si njen sin ona. To sam uvijek viče, snizi to. Dobro ti rekla, svaka Snizi rečac. to. Bole me tesne, hoću da umrem. Eto, jedva sam stavila u protezu, samo od mene duže. Znaš, snizi to. Naučio sam Lala čitam. I Rabi Esif. I Rabi Esif? Ja. I onaj... Jes naučio znam i ja Rabi Esif, bravo. Znaš li ti Fatimu? Ne znam. Ne znam, šta ja znam Fatimu. Hoćemo ti malo izabrati da im nasira. Kako? Kaži, Mati, onaj... Oš još? Ja ti oš još ne Znaš kako naučio Rabi Esif? Dobro, svako da ćeš. Njega sladina. Stakla, Samo je stakla. Samo viče I stakla. to samo ulice, Boga da budete zdravi. Tako. Nisam nikakad molitva. Nije niko da se molite Bog, nego molite da budete zdravi. I da svako ode u bolnicu ko bude bio vredno. Ja ne mogu da se. Rekla sam nemam mjesecu. Ne želim ja nikome. Ja ne da došla. Ne želim nikome. Ne mislim to. Da Kad Bog da ode u nikome bolnici, ne da u bolnici pa da vidi kad kako ode je. u bolnici, da ga može tako? Znaš kako pa neki maj bolnica, Viš. kako se čovjek istupu. Ne se da uči se da vidiš kako Vidi ti, treba. onaj, Mati, ti sama ovdje. Ja. Nema li ni rance, ni... Bolje, viš. Pa dobro. Ovdje me se malo podigne glavne, malo iznad. Ona je njoj, ima država. Čekaj, ne znam ja sam tako. Pa ima čovjek onda, pa ništa. Znači malo da je platiš. Brat, žilo je malo brat i rekao da je počešljaš da vežeš tu kosu malo bolje. Ne znam neće se izad. Ne znam ko. Čekajte, bit će da srežem kosiku, nemam te problema. Ima tu, onaj, Vidim, da. Sad mene doktor svaki dan, hoće ko kosu redi. Rekao imamo, evo ovdje, frizer. Izvina. Frizer. Ne smijem, ja nisam puno. Sestra, što je. Eto, evo. Ajde sad nešto specifikovao. Ne može tako, dole. Ne valja, podigni malo. Ne valja. Ne tako, ne, Sad. Pusti glavu sa tu dole. Tako da se Bog čuva. Kažem ja ljudi. Piša ti na... Gdje skloniti tam bobona da oboriš, staviš tu na... Gdje vi može